VTFM ena tali mangi kina weka member leta na matasere unuar to da butu makina ndrendre la kudurumi me voqa mbongi ni moni tikina waka romboka ena MV mbongi keiko ona Serevou live talenga ena VTFM Facebook page karaoni Serevou talenga kina na kena yalealo na maka talenga na idhobi voqa-votaki kanta solitiko ena mbongi ni lotu levu kama soma nga maina taro kanta tarongi ni utina kena talanota kena ser Serevou ki Paradise Beverages ena VTFM ekamida ngai kachi. Na Serevou ena VTFM with Bounty Strong. Yan doon magkitsumay na ng programa ngo ni Serevou na saliga kamarago na VTFM. Serevou erto bito kontaltsaki na nakambani ngo na Paradise Beverages with Bounty Strong and nambongi binaka ni kuwa. O bambola so ebe kemni na ito kani sa kaisa mo tsukumay and saliga kamarago na VTFM 92 FM, 92.2 FM, 92.6 FM. Kina be kemni tila na siya matalto nga may na Facebook page ni VTFM
ikemni na siamo tokomai na website na bugoni mona liba manambo tu rongo ke inda betelebu ikemni ke na turana mo ramani sanga siamo chumengori ba madala tigertunga na leni matasere chiko choape tangi o naimbuka tandulala ba kina bipini asi arasolo ke isimi artoda butumai na koroko votoa e atulau ko e bola ngana takana serengo wea o peniasi rasolo ngo indunga ni tala no ni sere memboleta tunga indona marama ka to ya utaka tumanda na kambani ka ba to kaiti kun sama perfume ngai to ya butunga na kambani bungo sarati kun ndende mai la durumi duruma na marama ngo ka da besar ngona mesa tumbu ka kandre na kena pa makete ke nei voli me da botu ngongo ya satoso na ngauna sa mai ngangandre bol marama ngo ni buni tongoloa ena sana kora me mbuli ka to ni indona sere me tala noa me bogara numitunga ni kena to ya votaki na sasanga ni nona bisini singo loma na kampanye ya ramarango ko salineta soro libiti e da botuma na koroko bunito ngolo mai ra ba sugu sara en koroko ndroni mai ra ya sudu ene katin karo ni bulo november en ambaki tin ga dio bitso tolu ka mai bagade ngene ka walu ni singa ni bulo september ni ambak sauti ya sabula itu wambimbi na serengo we lubena tangani da na go pita ka sa didi baga tsunga ko no to kambani en ngauna binango sanga ngul da bikin men ne mitel tunga be ira sa daga politiko no mani kambani en sama perfume oni sana ne mitel tunga ni kina en mbongi binaka nikua ya kenago to ba na kira bale bikin na kambani in Paradise Beverages with Bounty Strong and no na beto ko ni tsuku weekenda en mbongi ndai kenago men no muni
kamani voqa-votaki ranu kuro susara tiba tu loko rauni asana kura sukro wanga iuni toloa elewe walu elengan ngone tau presidenti waktu loko kole belum ningona enan non moida na sama kopi dina sarwata sai volan tamu pakagaitaka nomvei mataka sali suba mai moya isame mo seni kanoni erui toto kanina vakuoti lomurei nganavi sama perfume kamani erui toto kanina vakuoti lomurei nganavi sama perfume kamani lomurei nganavi sama perfume kamani lomurei nganavi sama perfume kamani Na Serevou and VTFM with Bounty Strong. Yan nonda Serevou tukubikenda yan ambogo binani kwa nisalaga kamrego VTFM 92.2 FM. Wabina chikin wale bukira company na Paradise Beverages with Bounty Strong. En aburi nona weito ko ni tukubikenda. En wasi ni ngauno binangango ni taki ini inamaro taki chuko na bugo ni Serevou mai bonga abo taki kina weekenda. En mbongi binaka ni kuwa na ndomon rato ni laula wangori na batu rongo ke ndabetelebu. Na babina chuko kina ki be pene asira solo na bugo ni ken tuwe voqa-matau na be ngagani sereso membala tatiko na bisini sini toke wea na sama perfume we kemuni nando boli chuko kina ya nanomatiko ngori ndona kena sere na mbogi binaka ndenda ulisana ni mitale jangan ni tokani ni sama chuko na wasi ngono binango kena ngome nomni Obambola daltungani be ya William Rabudi ni bole binaka mai weya bi melo toka ni bole binaka ba akina be hey ramkoi. Oi sandonu. Wero na boys wero kan mburi chini kwa. Me singa tambaka. Koi ngai message mai be na bunor to chukina. Kitogela ko tekena pambugi ba. Mana jino arnayanra maitirara megaina ni magani kine na korro ko bunni sia to kay malo mai ra ke na matubale mai nabuasa Enrico ngango ene budi bene ni mi boni kwa baka nao me ni bole binaka ba kina be ini rioba ndo bole binaka na ni minga be sita waka endele bole lebu wa kina be ateda ndi dodo tambu ndo bole binaka me ni mane be kemdo go jacaranda ba mi minga be kemdo na room 9 Jay kunandai ni bole binaka isa Mbula brothers do bole binaka mana jiro arre na matagali binabale buna sama chuk mai na mengani kina na mikir matubale mai nabuasa Enrico ngana budi bene ni me mone ngeleza zola bina mai na sibikoso mengani kina rono minga kina no munitokani rondanda butunga ngo revale Tomasi ke mano ando bole binaka Kamineli aseri roko tui ni bole bina matagali sukotonga na job ngo mai Young New South Wales mai Australia Ndo ni bole bina matagali mai Marine City ai rana kai wai ni ngoni turan ratu bani balu kai ni bole bina sama tonga ni nondor kor isa na mga dio ni sana ngole telngai kor Paulambe ni bole bina kami ni ngani kina vi and to my Rambi ni celebrate na also oi happy Rambi day Okay, awawa.
Labanon ni wanga ni mbole binaka magana ni mngani kida be rato na timi ni ngilamba o sea sir na bosa kamineli koroi na vitalai solo bulobo kameli pel kailate kalaite apisai bakuru seli sani Max Mosese na lobu ngonga ngalira na mbukelebu mekada ndo mbole binaka wati rambul ko ni mbole binaka wakina be sujit kumar mbole binaka bro na vale buna sema chukuma. Yeah, thank you for joining us this evening. Peter Horace Jr. ni mbole bina tau. Sa ni mbole bina ratu tau sa ndi ni. Sema chika ni ngori maina kortura na ke yatukuka rarotonga vanu ni bina taltonga yani bina vale buna sa bina vale tau. Silia Mere ndi mbole bina ka tau mai na partaisibu ni mai mai sabu. Danny Sambera ni mbole bina ka Wambola tal tungai ningori mengene ni mengani kita bikem to tanga tanga tsinga ngori no hotel na nuku resort nambole benaka. Manajiro arna andra isali. Luciana Koroi ni mbole benaka mengene ni isa mbole benaka tau mena ni mengani kita be arona mbali manrai tunga ngori sabu aseri mailangi ke saya nengama. Isa ndombole benaka mena lolo. Bill nasto si naslo. Magana ni mingani kida bekem dona potay tika dingo do sosiang ko na padel tunga ngore na market may nandi big mama ta may vili ta may ama kay nandun na biwati ni na korkula elewa ni nanoko ay ndong binak sabi nada tulinga ni mbole binaka tau wakina bi bosambedi lewa zabu imuri ni mbole binaka wakina bi moa penute ndong mbole binaka may Northland Region Correction New Zealand be Bans nute lule kay drugs ay ndong mbole binaka wakina bi labe ratindaran do mbole binaka mena ni mangani kina ngori isawani korni buli ACS o tuki taina mbui ke labe ni ando mbole binaka wakina bi Samuela kana inaliwa ndo mbole binaka mena ni mangani kina bi ratu unge ena nona graduation ni mataka wakina bi lai ema isa badi musibio na Ambog ni kuwa sa vina ni mital tunga mebe kemundo o koi ema ke manwa isa tombole bina ni mani kin ni kor ke sarangore na ya bo ni buka tombole bina ka ba kin abe Amelia Tuitai mai pika serne fil follow o tuni simeli mbeka mo Benji Roko wa sita ke liwis tombole bina ka le making abi ni tombole bina ka ni mani kin abe mbui roya wa mbasanga wa ni mala tombole bina ka ba kin abe peniani Berna ibu ando mbole bina mena mena bikem dono sosiang kono tsingangore na korongoa na mbumbu na mukai wakina ba mbole totoni manani abethana mbole bina tadingu mengeni wani ni bina isa do mbole bina kama yenda bule bo sing sabani ni bina taltuga ni manani wakina bi buganda baglolo ndo mbole bina ka bunganda mena ni mangani kida betina ijeri tina ichima tina ichosese kasaka ni ngula bikina master bill na korko mai narata wai dhamba mai nandronga ndo mbole binaka wakina bi Dai George mbole binaka wakina bi sabe nada tulinga magana ni mangani kina be ilai ke mbusa arrosusia kono tingango rekorubuli me ulimbau me motoriki ndo mbole binaka mile tuitai mena ni mangani kina tibiti seru raimbe isebina bole kai wakina bi Samuel kana inaliwa ni mbole binaka mena ni mangani kina be ratu ngeno na graduation ni mataka usagi kadi wakawoti laisa tambua malo mbula magene ni mingani kina ngoro fanefau Jos metui ke tui masasa tabiunie mosese bulono mbula bina matau magene ni mingani kina ngoro be moji bulono ke chone tui da kau i Ocean View farm bamba lebuko obolawe lai tuki nambuka ni mbula bina mai oterawa i sebina bale buna sema chukumai enambongi ni ndai Susana Wati magana ni mangani kina ngori be artunga na muni matangali arto sosiang kona chinga ngori awai ni malam ni tasir bina bale mata fa set mana bole bina matangali men ni mangani kina be arto na boys ngori be sari wadi ni bina talteri be kemdo opinioni mbera na ibu ndo bole bina men ni mangani kina be penaya ke itomwe sabari ni bina teni be kenda na buku ni nanda program go ni Serevou ke Paradise Beverages wabina chingina kina kamba na bounty na buku no beto ko chiko kambani na Paradise Beverages ena bongi niko gena makamai rani somatala mena batatare tiko rani ndokina ana no mu memu baraken kanga ni singsude wakin no musingilech
tono na mo wristband. Tapa to kiri nanda program go ba ambur to terbi labe ratindara na ni mga nasusya ngora ba dito nga ngori mene ba may sere anita sira yawa. Awa mibinga be mbasi makawa na ina mangiti wa iso bo. Wati rambulu ko ni mbole binaka may suko ni balo road lo toka ro binana be ina nimi. Isa lolo matal tunga ni be kem ni wati nambogi ni kuwa. Vilisi bagati ang undum mbole binaka may coughs haba may Australia sabari ni Serevou. Beverages with Bounty Strong.